وشت کے بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل مروچی معاشمے دیما ہدی کے صحیح بادشاہ و بزگیں جنینا پیش کنے یک ملکی بادشاہ شپاوتی دریس بدل کو تو بازارا گاشت تانکہ بزاں تا یہ محلوق کو رعایائے چی حالیں یک شپی یک میتگی لوگی کے رگ وستا چوکانی تلوسگ اوچا گوجنا گریوگے توارت وحدی کامانی مات و تارا بدوا دیگا حت کیا پراہانی شام ہچ بندو بوجا کتنکن بادشاہ ادراہیں گپ پترا نشکتن تو یک درویش یہ دریس شانی کوڈو کے دپا آت آئیے کاسگ تہا لہتی ورگی چیز تند کے آئیا ہما زالبولے شدیگیں زہگانا داتن پدا آئیا چاوتی لنکو کا یک مندرک کے کشے تو زالبولا را دات پیشی آرا میتگے دکاندارا بدے او بگشتاں کہ آئیے زہگ جوان ببند ایشانا نانا بید ذرہ بدند ای ڈولا درویش بزاں بادشاہ شد زالبول چوکاں گلکت کے نو گجنگ نبند صحبہ زالبول دکاندار گورا شو تو مندرک کی پیش داشت گو مندرک کے گندگا دکاندار ہرس پادت کو زالبولی بہتام جت کے مندرک آئیے گند کے زالبولا دوزتا زالبولا قصہ کت کے آیارا یک درویش یا مندرک داتک بلے دکاندارا نمن نے تو زالبول گرائیں تو بند کنائیں آئیے سرا دوزی بہتام جت و مندرکش بورت شپا وحدی کے آوتی لوگات گڑا درویش آرا دل پر بدوا دے گا بدھ کے خدا ای درویش آرا کدی ہم آسودگ مکند کے یک دوزت کے مندرک کے آورتی و آئیے زندگی عذاب کو دومی شپا بادشاہ پدا آت تاکہ بیزانت کے بارے مروچی بزگیں جنین چوکانی چی حالند بلے ان شپی یا وشی بدلا گیشتر گریوگائتن او آئیارا بدوا دے گائتن بادشاہ پدا آوانی کوڈکا شد گڑا زالبولا دراہیں قصہ آورتند کے دکاندار و سپاہی گا آئیے مندرک بورتاگ و آئیے سرا دوزی بہتام جتاگ و آئیے گوش بور رتگن گڑا بادشاہوتی اصلیں دروشوں پدر کت کے ملک بادشاہ ہند آئیے جنین کو چوکاں وتی ماڑیا بور وتی طبیب لوٹائیں تو آئیے گوش درمان کتن صحبہ آئیے دکاندار و بازار داروغا لوٹائیں تن آئیے وتی عدالت جت و دکاندارا را گوشت کے ہما مندرک کا بیاری تو ثابت بکند کے ای مندرک ہمائیے گند اگاں مندرک کے دمی تاہا کاریت گڑا ہمائیے گند اگاں بادشاہ کاریتی گڑا دروگ بندگائیں اے پیما دکاندارا مندرک کے دمی تا آورت نکوت پرچہ کے دمی تا بادشاہ گراہت بادشاہ حکم کت کے داروگا و دکاندار گرگ و درنجگ ببند و آوانی مال و ملکت ہمیں بزگیں جنین و چوکان سرا باہر کنک ببند بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل